ଯାଉଛି ମୁଁ ଆଜି ପାର୍କରେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବି। ହଁ ଯେମିତି ହେଲେ ମତେ ବୁଲିବାକୁ ପଡିବ। गुरु अब तुमना मते छाड़ो। अरे मुझे तो मुझे धरी नहीं आओ देखो ना वो हाथ खोला अछि अच्छा अच्छा हाँ बस खबरदार मो दौरे हाथ लगेब तो कामटा पूरा शेष कर कामटा बड़े देबी चुपचाप गोटे मिनिट भीतर भागा छा अब स्ट्रिक फिंगो अब गोटे मिनिट भीतर भागा छा ठीक আছে ओ हेलो ସେମାନେ କଲେନି ଏବେ ଚାକୁଟା ହଟାओ। आसमान तो चली गई हमरा किछ काम लागियोनी रखी पारे। अच्छा मिस्टर ना ए मु पचारछि तने चाकुटा ब्रेक करे फूल जदी लागी जाय का तार मो अवस्था कोले चिंता कर की जिया तबे ए समय को मु चाकु लागो दिला कोन बा ड्रामा करूतली एने जदी फूल लागी जाय थांता फूल का लागियो जे जाकु भर पाय से कोन चाकु मारी पाए माने कथा कोन की ए डका बाबे तरे हां मु तुमको भर पाई बसेछि सत्य ना Oh madam, I love you. Oh nonsense! Right, चला वे भगवान मैं भी कौन करी भी एक तरह को काली पिटी देगी
पिंटू मैडम कौन हुआ पा ये मारी गाला दिए मोरी गला मोरी गला ମାନେ ମାରି ଦେଲେ କିଏ ମାରି ଦେଲେ ସେଇ ଦଣ୍ଡାଳ ମାନେ କୋଉ ଚଣ୍ଡାଳ ମାନେ ମୁଁ ତମ ଉପରେ ଫୁଲ ପକାଇଥିଲି ବୋଲି ତମ ଭାଇ ଗୁଣ୍ଡା ବଟାଇଥିଲା ପଠେଇଥିଲେ ହଁ ଆଉ ସେ ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ମତେ ମାରିବାକୁ ଆଇଲେ ମାରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ହଁ ତାପରେ କଣ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମୋ ଗୁରୁ ଆସି ମତେ ବଞ୍ଚାଇଲା ସତରେ କଣ ହଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫାଇଟ୍ କଲା ଫାଇଟ୍ କଲେ ହଁ ଆଉ ମୋ ଗୁରୁ ମତେ ପଠେଇ ଦେଲା କୋଉଠି ହଷ୍ଟେଲକୁ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଆଉ ମୁଁ ସେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିଲି ଆଉ ମୋ ଗୁରୁ ରାତିରେ ଫେରିଲା ନାହିଁ ଫେରିଲେନି ନା ଗଲେ କୁଆଡେ ଆଉ ମୁଁ ଆସି ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଆଉ ଜୀବନରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କାଲି ତ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆମ ଲୋକମାନେ ଛାଡିବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ତାମାନେ ଇଏ କଣ ମୋ ଗୋଟିଏ ଥାପଡ଼ରେ ଆର କରିକି ଚାଲି ଯାଇଛି ଆମ ମାଇସା ମାରିଦେଲେ ମାଇସା ମାରିଦେଲେ ନା କିଛି ନା ତୁ ଶୋଇଦେଲୁ ମୁଁ ଜାଣିନି তুমি বলছিস ও মাই গড সো হ্যাপি But I love you. ଏ ଶୁଣୁ ଏ କଣ କହିଲୁ ଏ କଣ କହିଲୁ I love her. ଏଁ? ଗୁରୁ କଣ I love her. ଏ ମାଲୋ ସେ यार କଣ সেন্সটা চালি গলা সেন্স চালি গলা ଆଚ୍ଛା ତାର ସେନ୍ସ କାହିଁକି ଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବା କଥା କହିଲି ଆରେ ତା ସେନ୍ସଟା ଚାଲିଗଲା କାହିଁକି কথা কই কি সে তোমাকে মন প্রাণে বহুত ভালো পায় আর তুমি যেতে স্বর্গ কোটি করতে নেমাই যেতে জানি পালা সেই চিন্তার তা সেন্সটা চালি গলা ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସେनको ଟିକେଟ କାଟିଲି ବୋଲି ସେ କେମିତି ଜାଣିଲା ସେ କଣ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଧର୍ମ ପୁଅ ନା ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ଜୟ সে ধর্ম কো কি ধর্ম জৈন কথা কই কি সে স্বর্গ কো যাওতলে অধা রাস্তায় ফেরি আসছেন মানে সে মহাপ্রভু গোটে ফুলা ফোপাড়িଥିଲା ଆମ ଭାଇ ପାଖରେ ଏ ଖବରଟା ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲା ଆଉ ମୋ ଭାଇର ଲୋକ ମାନେ ୟାକୁ ହାତଟାକୁ କାଟି ଟିକଟି କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ପଠେଇଥିଲେ ଆଉ ତମେ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଭଲ ପାଉଛ ବୋଲି ମୋ ଭାଇ ଏ କଥା ଜାଣିବେ ନା ତମକୁ ନା କଣ କରିବେ ଜାଣିଛ ନା କଣ କରିବେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଲେ ବି ମୁଁ ହସି ହସି ମରିଯିବି ହଁ ତାହେଲେ କଣ କର ତମେ ମୋ ପାଇଁ ମରିବ ହଁ ମୋ ପ୍ରେମ ରାଇଜର ପରି ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ